Ako gledaš ovo poruka 24. oktobra, ovo je poruka koju Bog želi da čuješ. Da li ti mrziš kada ne vidiš izlaz iz situacije, kada prosto izgleda nemoguće da se nađe rješenje? 2. Mojsijeva 14. poglavlje, 13. stih kaže nam ovako: ne bojte se, stojite i gledajte spasenje Gospodnje. Izraelski narod je bio zarobljen između vojske i mora. Nije bilo logičnog izlaza iz ove situacije, ali ono što Bog je im rekao, stojite i gledajte. Često mi čekamo da problem nestane. Ali ono što ja vidim u ovom tekstu, Bog nas uči da gledamo, da posmatramo. Dok On stvara put, dok On čini čudo, dok On deluje, dok On radi, dok On rešava naše situacije, odnosno otvara more. Dok On pravi put tamo gdje nema put. Zato danas ono što želim da te ohrabrim, stoj, gledaj, posmatraj, gledaj šta Bog radi za tebe u tvom životu. I možda ti ne znaš kako ćeš izaći iz situacije u kojoj se nalaziš danas. Ali naš Bog je Bog koji ima sve u svojim rukama. Zato danas stani, gledaj, posmatraj, veruj i gledaj spasenje koje dolazi. Gledaj kako Bog dolazi u tvojoj situaciji i čini put tamo gdje nema put, jer je On je Bog koji čini čuda.